kamati una geni bao. Kirendionga ya rutere ruregani ndwa ya umire nyuma ya gikundi kia amaramari kuinga barabara kurigeria atongeria bao gutonya Meru. Kirendionge uyao ya ntuku ithatu mtumwe ne atete uturo nyuma ya kuringwa mboroboro ntere chantirimiti bore na bangi kathomba ibatigi na ngurario na banja chamwire. No mwanka turinge siasa chandwa na marumi, no mwanka atongeria batumire mbeu mbithe kuonania uchamba bwao bwa gisiasa. Iji ni siasa ikuruki ni kagita. Ayuthi na abwe bote batere gwetikiria gutumirwa ni asiasa gukiandwa na kurwandwa chiao chia kagita. Mwariama ni kibande na kura yaku. Jukia kura kenda wethira werina uge tariki 10 mweri jwa 8 mweri juizite. Mutegeri utuko bo twenda kumenya maoni jaku iguru ria gasagasa cia gisiasa irira kujirirwe Meru weekend eje. Maoni jaku ijareko iguru ria gasagasa ire cia gisiasa irira kujirirwe Meru weekend nthiru. Haranira na bautu gukurukira namba yetu ya SMS 23578 na kinya kiri mitandao yetu yo kinyaniria. Amana ntutwira nkureterete ni Yara tu kudhurania kirindato cia weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Methekale ntore kwanga bana mutumantu ethinkia mathaa 20 na kumurombore keri nyuma ya miario ya Jumapili. Mubunge wa Central Imenti kuromba atongeria na kariba engabana mutuma kanya gakuritanguge na guchiona ni otongeria nyebwawe. Gabana Muthomi Njoki kuga batetikiria kithure kende kigutunywa giti kia munene wa rais akiuga ati kaba ngwataniro yao na ODM mikare. Rais Ruto gwikira kirore wa thobwa kigina kia miako nio National Infrastructure Fund. Mwonaniretwa mathitho ni Maureen Kiremi na ningetwa Maureen Kinya katwambirie na rugono rwa kieba aria ntumurume wa ukurubo miaka 30 na jumwe akuite akiamukaira utungata nyuma ya kurathwa mboroboro ya mutwe goro siasene cia rutere ruregani ntere chantirimiti wodine ya Kisima. Muthaka uju urio kumenyekana ta Eric Mwenda aririkana kurathwa agitanetie aumite ndukene riria gasagasa irokire ndiungeneu ya Rigathi Gachagua na mbuto yawe. Mwenda akuire akiamukaira utungata sibitari ya St Teresa Kirwa akari nabo bagete kioto kia mutana uju na kumeneria siasa chandoa Jaburaga Kimutegi agutariria. Kieba igetambite ntirimiti nyuma ya muthako umwe Eric Mwenda gutoturo bwake nyuma yake kuringwa risasi ya kiongo egoro kiri muchemano murengo upinzani. Urora rigoro ntere chia bori arakariba ntirimiti bamenerete karikaririre kiunyama. Hivi mambo ya risasi mtu alipigiwa hapo, ukiangalia hapo tutasema ati huyo mambo. Naomba haki ya mtoto wetu aliyepigwa risasi akiwa anahudhuria mkutano ya serikali ile walikuwa anakuja kututembelea. Hakuwa anatarajia hiyo maneno, but tunaomba tu justice na serikali tuambie kwa nini huyo mtoto alipigwa risasi juu hakuwa na hatia na hakufanya kosa lolote. Kwa nini walimuoa? Na kila mtu akikuja huku sisi tunaenda na usalama, tunaongojea wanasema tunaenda nyumbani. Na hata watoto walikuwa hii uwanja kuona hiyo waheshimiwa. Meato tire ije ibahobongwa. Toria na ndi barejire kuragana. Kugo wake irio na ndiramba ni ruaoni. Na kinya kaboni njare imbi. Mugongo jojo indingi. Goko ikogoro. Bara nguzi bo gutonguso bonye bara piso na bangi bachogeta mask chamburaki. Oje ora bate kondo menya kanori. Iko bara lingari sasa ndiko ra lingero no kona mo ambere ngari eri. Mathakata da mantu ta maingi warumete kukurira karangewe erira merewe. Eta lingo risasi au anara mamirwa
story chacha thirira na narakari baba kurerera thirikari kioto kieriki kioneke ama aliuawa na pande ya opposition ama aliuawa na serikali. Tunataka kujua hiyo kitu na tujue sababu. Na hiyo kitendo sisi hatufurahi, na tunasema hii watu wa Trinity hatutaki mkutano wa siasa tena, kwa sababu hiyo ni kifo. Utaletea vifo hapa, hatutaki hiyo maneno tena. Sasa Kenya hii tunaenda wapi bwana Ruto? Yaani mtatumia machinery ya polisi, ya bodyguards, ya waheshimiwa na kuambia Rendikiri, jenga barabara, jenga mashule, jenga wakati utajenga, lakini 2027 no peu. Angalia zani ya mtoto kulewa na kukamu kubwa zaidi mwamumoto wai. Unajua we nani mtoto wangu na sina mwingine. Akiaria Nixon Omurimi orinda gitari wa St. Teresa Kiru arerekera kwiriria gitungatirwa. Akikuja, what we noted is that alikuwa amesustain some injuries to the brain which was suspected gunshot injuries because there was a clear entry and exit. Wakati alikuja kwamba hali yake ilikuwa chini kabisa, hangeweza kujifahamu, hangeweza kuongea, na upande mmoja pia mwili haingeweza kusonga because of the injuries, na kulikuwa na bleeding, active bleeding kutoka kwa kichwa, na pia there was exposure of the brain matter. Kuma gicigo mbunge kia Buri ngiripotera ndeto cia Weru niukambitaga ki Mutegi. Mubangania wa kiama kia DCP Mithika Linturi ni ayete ngavana wa Meru mathaa 24 kuromborekeri ni untu wa miario iria araritire igoro ya kuringithania Linturi na kuithia kwa supermarket ya Magunas Makutano ikarikariria riathithikire mwaka muthiru. Bairi baba ibethirite bakithimana kathari na kugira na migwe onde nkindano ya ungavana Meru yambirite kugwata mwanki. Muthumurioki na ripoti eje. Mithika Linturi no ethacia Magunas. Mithika Linturi no etheria Magunas. Thikerei. Ni kumenia miariji ngavana wa Meru Reverend Isaac Mutima Ndethinke muthenya goro kagita karabara ya munina mutongire mugongo ni atumite nandi mbangania munene wa kiama kia DCP no Mithika Linturi achumiria between 2 and 4 p.m. or thereabout nuraumire kuwa Mithika nwe waithirie Maguna supermarket. That's being very responsible of you. In my view, I am not above the law. I want to challenge you with the orita umbi number nara wari nanduwai na wira Meru wai utuire ukiri wiye Mithika is a nationalist kana a participant kiri kuithia Maguna supermarket. Nonto, that is a very, very serious allegation. Na kugaina kwenda ngavana Mutuma ethwa kiromborekeri kumenya migambo ici. Na kana hand of forgiveness to you as long as umekiri makosa yako kenda mbembudira ndi satisfied ira Meru ipressure kiri soprano huwa is a slip of the tongue na uorekerwe kwethira ni ukurakari. But if your own conscience nira kuirite inda participate kuithia Magunas na wina umane ukuakari, you don't have to do it. Aramwete mathaa 40 jana ethwa kithithio ntububu kugeo kinya thainyanya ruyu Mutuma tutena apology ya yau tomorrow by 4 p.m. you receive barua ya wakili bakwa yokwa 7 days notice kwa unuti mbibwa orangu kwira na nya from there ndinende korema from there witambere lemenya ngarama ikamberia witia 7 days yathira twatirima na kotini uteke aturungamia no uteke kariyeria Mithika kundiru nawe kisheria.
amna bubu Mithika agita na mbere akethwa akirotira ngavana Mutuma Kairi no ntubaru mboruru Mithika ndirenda mwira atiri ya twararia nkurumanio imwendi ukwa aramuchokereti na kumwira uyu na ntegwa device kanisa lakini kethe ina watu akinya kanisa ko tuike ya no turema witikirwo guta kanisene na ati ngavana ireverendi na nwenwe ukulindi violence lakini reverendi wowe wambe athotima na nkurumaniro akwa how do we invite people to die? It is shameful. Na motuma totetishwa ni wewe my friend utikio abana so ngokwira as a brother probably kuthithia free and advice it's upon you, take it or leave it. Muthuri Muriuki, Uru TV, Mutiro Kangangi. Mubunge wa Imenti Central Kirimango Shine ni ameneretie siasa cia gituma na gucokana iri gukujirwa akagitene gaka kaunti-ini ya Meru akiuga ngavana Mutuma Ntwithinkia na Mithika Linturi ni bambiritie kuonania mbichete bui no ritie ngavana Mutuma kwewa kanya kuritira Meru ngugi aritiza akagita karia ethiritwe akirekeria basari cia mung'ana jwa milioni 30 kiria kari bagicigo kiawe Mutugi Kare na Chotaridia. Akiaria nyuma ya kurekeria cheki ya milioni 30 kigina kia mbasari kiwango kia mbere kia mwanka juu. Mubunge wa Central Imenti Kirimango Shine na tarite ngavana wa Meru Mutuma Ntwithinkia na mubangania munene wa kiama kia DCP Mithika Linturi akiugora baguchokania migambo micemano ya gisiasa ite kuleta mbisa njega ya kaunti ya Meru. The former Minister for Agriculture Mithika Linturi na Governor Mutuma kuchokaniria kuraba uchokaniria mbere public ibatike their elders as we speak. Nyetha Mithika nwe mukurukiri Mutuma, they are not showing the young generation the best example. Kuchokaniria uraba kuchokaniria umwagita ungi mbonoko ungi akagura kuga matuja kwithia magunas and so on. It is not something which we need to be part of things to be digested in Meru. It's not necessary. Kuita kuruma na kurea kura kwa bwana Linturi kutemwongera kura kinyemwe kwa ngavana na kinya kwa Mutuma gutemwongera kura kinyemwe kwa ngavana. Kingi mubunge Kirimana ugite gute mutongeria kinyoriko kana wakuma na umba kuboneria bamenaka na bameneria munini wa rais Kithure Kindiki akiuga ari obisi ne kiwatho migambo ire gwatimbaru ni ndorothe muthoni mubunge wa Korotwa bakiuga ni bakarite gite kiu gia Kindiki na njira yonthe ora waringeri kura Ruto as a president lakini then andipite wetwa Gachagua na ketha Gachagua na remero kunderiva Ruto na gaitani ngwe na Kindiki, we should support that. And I'm sure kuringana na igita riu appointed in president ibagwitaniria ngugi in a very cordial manner. He understands the terrain of this country. He is working to make sure that he is not interested in small investment. Arenda kuhakikisha number 1 Kenya is at peace, number 2 kuhakikisha Kenya yonthe grow together. Muthiene mubunge Kirimana amenerete gutumirwa kwantu kuthangara ni micemano ya gisiasa kana ndwa siasene akiuga kagita gakinya mutongeria wonthe akathurwo na kiria anathithiria mwingi tawa akiuga je Central Imenti mutongeria wonthe wanatonya wathanine akethira kira kariba kwa wene mbia na guna nayo Central Imenti kenda bakethura na bethra bare no menyo. No, do you see kuga huyu askofu amesaliti watu wetu. Sasa watu wetu ni gani isipokuwa watu wa Central Imenti? Sija wasaliti kwa ndeke thirikari ile kwa maendeleo sija wasaliti. Report radio cia Weru ria kwa rietwa ni Mutugi Kare.
Kererwa rere turantuko ya narwa tore koria maoni ja kwizare kweguru rya gasagasa cia gisiasa ire irakujirirwe Meru weekendi nthiru. Maoni ja kwizare kweguru rya gasagasa cia gisiasa ire irakujirirwe Meru weekendi nthiru etana mbere na kwaranira na bote gukurukira namba yetu ya SMS 23578 na kinyakiri mitandao yetu yokinyaniria. Gavana wa Tharaka Nithi Muthomi Njuki augite giti kia munini wa rais tegete gya kwarirwa akiaria kagita karia akwezanaga mbeu cia kuanda ntere cia Tharaka augite gikaro kiria kirigirirwo gati ka ODM na UDA gitibati gutumirwa kwariria giti tayari gikariri ni Profesa Kithure Kindiki ni nduranirite riboti ije. Gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki ni atariretie mucemanio juria rojo katigati ga kiama kia ODM na UDA jotariria giti kia munini wa rais. Royo twina mugutano munene kura Nairobi witagwa parliamentary group ya Kenya Kwanza ire na UDA na pati ciingi tuturi ma UDA twina deputy president na parliamentary group ya ODM tutwe wa muntu akana yari gwake ODM ina bara Mombasa na Kisumu makagwa makwenda gitikia namba 2 na twituri na tukagwa gitikia namba 2 ugacha kuganika gatuma tugwatane ngotano ne kale twagwa ni mambire na madiri magitete ata mena mete ro ni tutite kona lea mbere macho kwa macho mundu kwa mundu baada ya KICC daija na wanchu thongu na mana mangi tumethana mauko nogwataka tukathiro KICC kulonga mabara tukugaga manekero gitikia namba 2 kama muruta na kuthiro thire nongerete giti giki kia munini wa rais ni gia kindi kiake nonga ODM ekamujukia gitikia namba 2 watabura kia namba 1 gitikia negotiable gitikia namba 2 the coalition ithite gutuika ya ODM na UDA ya broad base it is not negotiable. So ugiremenda maugano angira methiro maina namba 2 no angatoka manengera Professor Kithure Kindiki akathongira ODM agachai namba 2. That is the only thing we can agree. No atwetekeria uma UDA tuika ODM akira achai namba 2 kana kama kuwa jamuyo that is not negotiable. Otu athie kwenda kuma kugethada Mkurukini augete kaunti ya Tharaka Nithi kinyayo no erite atongeria bakwatha nthiguru kuthie kwigwatira ithi cia thino ni twena na twituri Tharaka Nithi turi Mount Kenya East twethwa turi in the map ya ndumara makiumba kuongoza thino na thaino ngaina tutethirie katukunungira turi bakura gwiche muntu ari bakubena bari kuligura ngoira kunungagira ukimenya wega ma thaino urori kwa kiuma 2032 tutakuwa mstari ya mbele kuwa the very serious candidates wa kukalia Canada. Unajua rais wetu ametuonyesha kwamba it is possible for a deputy president or vice president to be a president. Maureen Kinya, Nteto Chaweru. It is possible for Abraham Kithure Kindiki Professor to succeed William Ruto. MC wa Muthara Aurelio Murangeri ni aumirite kwariria ntabariko ya Wamba Bwandithi akiuga kari ni banogi ni gwetera ntaira no riti ndwangicha thirikari guchiatira gutigira kari batiguta mioyo yao kana kinya gutunywa ruya rwa njara ciao. John Thega ari na Nteto Nkuruki. MC wa Wande Muthara no Aurelio Murangeri na muthuro munene na aririte mantu megene na Wamba Bwandithi bura bwithirite bwitabariki ntere chinyambere na kakinya bure kaunti Meru ontaguo mwangira wendi baririte mwanka bakwinya na batikono tethio bure muthigi kindike kwiya na mwanetu na akira oi mwanetu tuko chionde na itia atumunti imwibua tikuona yako tubuthirie ni justice. It is not fair, it is not just that tukendelea kuthika antu na batwe tukiona na kwiya iromba reto is that ntukwire yete na yani a solution nye ng'ombe nwe second in command nwe munene after Ruto ikendeke nwe second in command ndene ande tu so batu bila to kwenda mroma akeya